Izata? Hello? Izata ilaw na? Hello? Check Izata? Hello? Nung lang pa ako kitalo. Trong thật đáng hậu tiến này thì sao là qua hết đấy. Kia thì một tiếng là năng ai xuống ao evangelist thì hiện tàu tiếng để năng pam năng apa ho tiêu là gì à chứ một cái dân thì là kia thì một tiếng là phải làm chứ qua chứ cái dân tam đấy cái dân đi lâu na Hello, is that one toucher? Así sumanin taga alasan hok te na bolin kasi isok si dong nungam sena na naitai buta na to khale na izolpin midam to zon bol bol to na kiloize na konsumo ko si zeng sena na makin na lebi song zon na sena ay ele na to munin ko so ki dong na zin na sei zin na so ki no Nasupi namusupi zizong nahimsisi tilisan pihi naboga ay bangin kay manin sa owa takway naklay nahi kay zizong hi nang tabang kataw hitin hamiti nagiyakay wawa kapo nahin namit musang taat ay mo kasalsa nahi sing ayupin katinas milkawe at sa tilaw de kabuat daluwa lahudo sa kung lawin ngayon ang ba na kailangan ko baka golpan ay sa bolahin alam ha kasi yung pagso sa bawat pag-inuhin na pag-usabi na iyo at ito sila mag-ibot sa walang pagkain nila kunin ko ay lang may tulong sa ile pazor sumitin Bác sĩ là ấy sao cũng như hiện là vô lắm thằng bố nhưng mà xem ấy nhưng mà một môi họ sẽ làm được cái mà sẽ làm như là cái gì tụi mình tao không tao đi đi rất để xong chúng ta làm cái tụi sẵn sàng làm này thì qua thì sẽ hallelujah amen hallelujah amen so ये वो हाथ ना sa tuwing pati ngay ito na pati yung sinamasan hindi sa pagkakita na sa community tao na masapin na mangulitin masapin hatwa at tao na kumati sa inanganitin pati kung sa sila nangyayin na alam sila piling siya tao sayan ang tagawa ay din sila yung sasibin ang wala na kumati sa inanganitin sige igang sumpa Ikingay ko ay nalunod ang tao ng mga bibit. Ikingay ko ay inasang mamazin ng bibit. Ikingay ko ay ilang maray ko na talaga ikingay ko ay nalunod ang tao ng mga bibit. Ikingay ko lang tayo ang bibit. Sera ko isa sa ikingay ko bibit. Pagkinin ko ay nalunod ko tao ng mga bibit. Tao sa inagin. Evangelist ng boy bibit. Hindi ay kasi ipapasok ng mga bibit.
Wilson Davidson, singing ngayon, okay, ng mga iwa personal sa matasin sa akin. Ang mga itunaw na gawin ito na bisa ko. Dahil ikaw ka sa labit ng mga isang tagal-tagal na kayo. Gawin, may kumpahin, tinagtuan ng lumpahin. Makasalas kumikita ka bon sa matapat mo. Nabinsala sa wala na itakasilin. Nabirusin na nagaw sila at sinamanong video na isa na. Kapakaw na ito so sila nagkitanga. So sila sinakamlay nito ang kalwits na tayo na ito. Kapag kay Nazareth, si Superstar nila ng mga Amen. Amen. Banat sabihin, sabihin, mas pinabulang ang kuhaw, mahal na sabihin din, manin sa zozo de, mga zemhoy, marin na bukoy, ang mga
Chia đầu với nhà rằng là Thiên vọng cho nên trong vòng trong tình hình
kita jual apa ya? Baju sih pakai apa yang boleh kan? Kita lakukan itu dulu kan orang dia jual makan deh. Jual makan yang boleh bikin. Baju sih pakai apa? Sih macam yang tahu tahu. Ini akasya kondisi atau kecocokan tahun akhir si songgil dan ini na ini apa ini 6:30 to 8:30 ini semua yang ini jauh macam tahun macam ini kita ada ke sana ini Ibu kami yang berjaya upama menjadi sebagai tolong jangan dihit betul biasa tapi dihit pun berhasil. Jadi ini punya hari lagi new password. Masa Patihan Inun Hoy Pate Isa Gumle So Gumle Maltan Bangpan Kita Jangan Mokui Je Bangpan Pinatan Helan Sebele Ini Butuh Akan Itu Mau Program Tera Isa Nate Biasa Bangpan Pinatan Gari Nangkahen Kebawah ini ini kesong work kita dan kita prepare kita ada sedikit meeting ini sana tu kita jadi sana ini dia live kita Patihan apa orang lagi ini wahai abuai ini cikang dia lu kemarin abang kesong le emah nak umroh di mana ni Patihan kau mak Patihan ini perlu kita bawa le Look sa tumapa kapasyan dan pasyan kita akan menjadi kedua kita. Namun isa kumle ni sotum na natin na mapulsa sa kedua kita. Tusin kali pa kita tayo masuk ke hisya. Nang maya din natin sa hisya pa. Nang kakamkalay ko natin kalungkil sa siya din sa tingin ni pa. Hindi ko hindi pa mawawala para doktor na hindi ko setan silbote at ang gilote silbote so siya para naman mo piligin siya ikahaka pa hakaw may kasi tusa lahat sole sole o kinampun pero hakaw Patihan tuwa nang matuwa pa kan sama sa pagdimig nang akain ko sole yung di daw pinaplato ng pagkakas Nazareth Jesus Christ sa pagkakas Kipawai ma amasa ketugian lain ni lusu tentang ini buat sakalem dia jadi yang bukan bahi buat sakalem dia jadi jadi lusu ini ai pele koi mana ikut pilot di Patihan ni ketawa asyik ini tengah ini hamil pawai di Panglau ini na hak zohab macam hak apa mix day ini wah ai nggak esok je ai ai là tôi phải là cái số cấp ô lộc nó đi đâu hồn rồi lưu thủ đầu tiên thì Patihan mình cái tay lên cái gì tâm thì thắt vào lấy inbox ra message cấp thủ lâu thế gì anh độ biết gì cái bảo hỏi mình cái sao tôi đưa đi cái chụp ảnh là hẳn Saturday that's 17 May 2025 thì council này là giảm cái gì Aku tu tanggal lepas apa sih? Kesong panti ni je, council kasar. Celaya je, evangelist kesong nak say, ni tu aki malu ben, asu boy. Setelah ni tu mama lahir kat beri si dia ni, amal say tu ni mama cita. Nan kamsu pacit tu harta je, haleluya. Pacit tu harta je, kamsu pilihan. Kasubuhay si mo. Hallelujah. Kung siya kahit na, nagkawag kilaw tayo man siya so, asa
vale na may mo sila. Hallelujah. Asya pen hagaw may chipen hagaw ka kilo tenso al amute alaw akicha. Eten mute lo ta sa indra ja. Ai ba nga hagaw wa umte hagaw wa eng seten amu chen be che je mai tu ni bona hi atwa le ni so ti chikan ge no de barin ki pa bai ma izola ben conductor punan ge na jei ben tu ge le le ka o ngai ti dara ko le ki phalam se je na ai ba ngai ni serious se cha la ki be te be o ta ta ge de ha sa ki sa asya be ti lu tang zo se ki commit je ma commitment ke usia ngahi anong lama tu dia jong kasati ke selong ke apa yang ni jika mudi ma oh no lagi na imut soal mudi ni wala tu ben kada yo asia ben council ngau sia na jong ni doi le kau pon so ke apian tu mai le de ani mut sa adu lu sa lu su sa ma asia pen bang je chi ne chu ipi hammi ti le setan ni kaman cha lu na chỉ chúng nó hồ rồi thu cái tao nó làm cái các bạn hạt chạy đi quay mà em nào nó cũng lồng để đi vào để phần cân lá số kia, mà sẽเป็นhạt gạo mấy cái chị ấy hiện, đi hạt gạo mấy cái chị đi hạt đi và nói lên sẽ là salva đi mà đi phải làm đi, cái này là hiện tại chúng ta về phát triển ô cái gia đình mình là đi mua điện thì mua gì đó, hạt gạo vậy đó, cái gì cũng đi là đi mà cần xoay Sepai inlah, sepai tamang ihimwa. Krista sepai ihimwa. Krista sepai na duty po lai tain imu na chen. Memang kan hulung dingin na duty po song la. Naman sa song la icho. Ang la pa na nang ipinasok na din. Na commanding officer pa mo ipinasay na din. Nang su sepai na di na para kitoksa. Oh, Husia Krista sepa ihi na baso hagaw ka sa iubin hagaw ka isak na hatso hat pala ipang dinay iso alang sa muli ikaya ike ko ayun nga mo hagaw ka isak na wachikan geno imanin husia lehi sila lehi nisakup le sotum le nga chan itaw tao ki at sila nisya tuki nga kichip temo mo hallelujah Kicik temo tunggu alam dan makan. Asyik hindi so siya songit. Ato kian di bang ni no. Hima tu kian kian bagi kicik so tak tua chat. Ato ina tua chat. Ina tua chat. Haleluya. Kicik bang siya sila Allah ya. Agau siya kau ni pakian na lupa siya. Apa ni pun ingat jadi kecil temo. Kicik temo ni. Keno kagen munda nga yung siya nga munda nga tuken to hindi nga tuken hindi banglo ato inasa mo banglo bangzeng sila munda nga hindi quality jidra may ila ato ina flavor pa sa tomi hindi nga pre ato ina kamzi bangzeng ne sila alaya hagaw siya to ang mumpi siya ma ato tao na lang kay hoin ima sa hipove kesong ima sa kay boy ay bang empathy ang mumpi siya tunitan siya mahagawa tuwi ta at ay mang siya mangpat binatang Sale, di ba why min leo current affairs leo kan update dia nga dong sa heading ka kinchay hepan hohi kanam de lente hagawa Israel siyang nakoptehin ang nam de lente yun nagalut kay man kay na kay kang sakit din tutanin karong sakit sa mangpan tu binatang lang ay ba nga irresponsible hagaw ka sakit hagaw ka isa na ba tunin bang tumang ipanalagway si song gendi nga ahila tasagalan niyo kan gendi tutong si Roy festival ng win iting-ting tayo iting movin press release na ni Bolivin ipil na tayo ni Bolivin ay bangin apay details apay tawtawin ahila tunin ko nahi patinin nagalo kang sa ihicin patinin ay hingzang lawa center for so asang din alunta na ding le amo lunta na ding abo sa tasin mga pagpina ka sani tayo hindi dapat isukawin tunjong paya to yan letahin apunuhin ujang lowball pa changbol pa hitahin katsangbo ka lowball pa bol tao ngayon
Biel Maho to allow what is only center force on Akham. Akham had one go on India flat down the town, India down the town, go Manipur he country down in Sinta with Jay at them. At the Pinoto. Ay vanga, ay ma pilnale, ay ma siamnale, ay ma chitna bagi macai bonte pove. Ay vangin patin, kaki architect nahe, athor poin. Doon nagalo kay man katutang nihin, nagalo kasat pinehin, doon itanin muthiyang senser, hinsing hatchong patin katang bae. Ay siya, siguro related, yung zatin lupi bugang isukay. Anong tanong kipat kian bang ni mo? Tangtel na mo sitan bang may kipelik bang ni mo? Ay mga nang lagi imat ay po tilong so. Bonsong le season le sin imat sa hong kilalang nila. Ay mga sila mo na itaw komba misilonga patin ani belule patin hinsing hatchong patin isa kaya botin ingay sa ho so ngayon sisitin patin ikalwan sa isin hallelujah. Ba, ako sa dundong chichil. Oh, dundong. At China na bolo vina. Ibang sikson. Ahila, ba? No, sa kadayo mo ba? Oh, tuyle lang kihelaw. Gozuday kay sa nandok sa imong televisihan. Patin siya ni hallelujah. Patin siya ni tuloy na kapunga me. Oh, kakipain. Gala pa rin tuyle ni mukha. Inagam sa mong lawin so. Tuyle ni hiza ato tay kin hiza tung tay. Oh insan na sang ni suka tay kin sa mong lawin. Isi ham ni sila patin. Atil siente atati ani ngazong dong di ngazong patin ang sa ano. Oh, kay na tupi. Pese, tupi pa. Pao mi dalaw patin ti tay ni uyo. Tunsong inam sumbo. Oh, bitik mo sa atit na so sesang so le o atot changa sian ni long hinalai ni hallelujah. Oh kagian changin kapon na ma ben kay man bote ko ka dai sin ahin pathian hingsim di ta ida be khawi atok talo no me kisi na ina sin ka chi hallelujah. Oh hindenga ni sea guazu hela dai kai song le ni sa song le pathian ang belo thelo kai si cha panla zo bi panla teng teng bang atak teng teng hive hallelujah. Pathian ka thang ba e guazu hela ni sa hela dai kai song le pathian tu hi zui lo thelo kai si cha kha samum ko ba hung song se te pathian sa no sa pathian ka thang ba bang se sila pathian ni akit na ko lo di. Oh Ningkum 7 August in pathin tu pon se no hoin pathina ka don tewi keman pathina kam piri ka kivale ti chu hon pathina ka don di chi lo ching ibate lo ching na hi ahilo le set na hi ahilo le insunga o macha na ine ho to pathine am ko isa ba kivale ti Ningkum August 7 pathin tu pon pathin ang tem na hi ta sa zom hi ham pha na itang diu hi hagawa zom ham pha na ding itang diu sen hallelujah pathin ka khang bai tu le bani hi te na hum di pathin o sa ta sana aning pia asipi te be tu le bana pathin na de nga hi o mi lo ching ka hi si ka hi inna lai bo imin kisya kisita zu pathin ang heksa zu hagawa no khini zu no ta sa bang ka he point na hagawa spiritual launching na pe hi hai book of life hinna lai bua ndamin agwang pe hi ki pa ni ki pa na la ki pa na sang pe hi azia pen si na ton khano lo di hagawa si na ki chi ta sa si na hi boy ji ka ke no le bari izo na mazin pe nang sahi kanung tanga khoi kha kani grace ki song le momoy ki preparing pathen lam ko e ka di Kasi momoy zon to lahi sa ile attract makanan ladang sa siya to ki prepare ma pa na bangka na already pa the head na si pa ne apa na chu chali tin yes to ahi pathin ni ang ita hi athubin
alopin atate ay ina tupin hitan sianga pathianin ang mapuin atia pathianin imaten ito zelhen lang tulay tayo inam sumahi category liin ka koya hoi laya chuna zao kaya ti pa chu no ho dum sima na ki kero la amasai patien tu pon za a taksan lo khat ani na a patien tu pon zong za lo taksan lo athum na a patien tu pon za lo ai ba taksan ali na a patien tu pon za a taksan chilaya chu hoi laya idin mon yum bo ti pa chu iki het yun elong hitang zong sia te chu apatien tu pon za a taksan na hin pi te hi jan patien ka tang ko en ai la mi dang ti ani zong hiten hiten a he pa hum ki po te nang le ki ani chok hi lo inang pumpi pathe na hi di chang ne pathe na idong the de ga inang pumpi wa di ga hum pai che wa plien de wa ga hum ki ne asia chut bang jai ke ke ne chi le tu ne na hi pathian hin ki po te he pa na o a ngai lu na sak pe la hum ve e ho nam po se din a chi le chong i he ta ve a chi le ming long gen now apply si ve apply chang le a chang chang ne ai ma chi lai se chaki ita san now lai de che a hin hi la ai ho ba di he chang bin pathian tu pi na tingin abang le taw na kha jong nei yun moi na ready time okay na ready le la chung sa pin la sa zo phan le taw na kha nei ke so changin ma cha ma pa na pai to ki ngeng na tun pathin taw pi na dingin mo moi la kha tung sa hin chen oh pathin ba choi na dingin kasi ke le u ama sa sung isu mo nila kasi din sa kanay ay ala nang kabigan na George na makin jam di sama mo sa atin ni bay sa adong so batin ki pa je ding ay na ni sing bu na ngar ni chi kin tun ba athu sai nai bong batin batin pi la ni sa kan sa ki go ni na bigan ni lai ta jala ni thamo ni sa Happily get on the inside and then I put it on a lot of
Kipaumin, tuan tahu nak kat mana ni? Tahu nak yang tinggi kan gending ama sabili di inam mumpia dengahi kaca patinan matero sa evangelist tigiani ucanga patinan mangsa kang bangeng babahin ucangin doktor lampin hanhin doktor heginin sa ibu nampipa ibu piasena ucang upamang neo pastor kang neo zong isa gumle ni son tuglena cari isa ka sele hagaw may chi asa na tam piso na tuwa yung kagintan inam piyo kitong ginting na di nga patin hindi ang natutong sahin amo zong mihi na hiyo anong tang na nang zong din ada dahil natin kung tampi sa dahil zong panalating hiyo hang salta ading na ba ading dati na di man eh dunia tao piyo dahil kalong timang kilangin asi at supa mihi hiyo hep na zong zakchum zumang dili ucapin tampi anu agen lo waso di anu kham naung tampi din na yan ma won di man sa ipon tepo pati ko mai tao di di kan gero di man to di lang tamang tao jin tao sai na chikin ko ta Nangin na tate na sali
pa daging mabuhat ni kay tuwi asia chupa o daging natel lagi pa daging daw na tungsu na tuwi usia itu ni hone nama usum bihi ngai yuvet o tu sanga hatso o namma mangam kene na diga khalang suan to thene de mun daging upidi kai tuwi pa amau puya adung te dala itan chiang na upi na tunga sumpa na kuma guam tu kai tu ni pa hepna isa to zongle le pa nang ma lam ve a nang ma ko ma tau sina nang ma dei ba ga in ko mang to thene ni na va ha ka siang to si go te na min pi sing ta chin gen hial gen ba ngai na ma gen khat su den bo zo ta chin Nazareth Jesus Christ bin sa ko nge ni ibamin ni tenga ding zo se hi kung kal khat tang zong leng kung kal ti tang zong leng pat a chom hi ji ke bang se che le hi mu chok cho kun tu sai ni ki ba lo mo pathian ni na mu pi se hi asia chu mi ni a ke ha lai zo hi tom ki sa a che le khat i zo le tom ki sa do hi chu ni to min ki mang zong le anok na ku pi mo ai la yen bangin time ni fix in time pen ai bang che da kang sa ni hi chi pathian mi na kang ke nu bi ba ni apa ni le lai siang to khat sim ba wi Efesa te bungni Efesa bungni chansom le kwa Efesa ko zo haman kan sendinga Bible toy le ema ham che den invite Efesa bungni chansom le kwa tua sia in tuin bang mi kwal le gamdang bi na hinon siwa mi siam kolte to khotwal khat le pasian in kon te le zo taw hi hallelujah ma pa ila siam ko sinte tan chen ko zo sailang tua hi gamwa mi le stranger i hinolo hi azia pen bange chile mi siam to te to khotwal khat citizenship mi hi na khat hi taw hi tu dung he pan April tarik ko aku vet na so mi van mi te to la sa ko mi taw hallelujah Usia itu dia khwal sini hinon si wa van mi te to la sa ko te pe mi me hinon la wi ati le question dong ne pa ki dong de le van agaw la mai ki til ko na ding encourage sa ding tu sin kalin hagawa breakfast ka den den kunum tung di wala hagaw breakfast de he one singka Bible chance sima thousand sante untung makhabe ko daw kakipaya no hozan patin ka pambay bang siya hi kang din sai chi le hagaw an hi ine lo le taksa ine lo le taksa song ti tha chaw ve achi le Krista se pai dinga gal sa dinga kal kiswana hagaw an ine lo le bang chin mel ma pai so thei diu la oh tu de hone usia hi hagawa hi le hagawan so ine ngai ta sai hing le ta san so ine ngai hallelujah usia tu de hone hi pian tha da di pian tha na hu hinda hu dam na ite pau chu pa cha la igel kitwa pathin to ikikawi isu zo nai me ma pa da tam so hi am satan so ni chi ke he kai khwa so ke he no so de khwa le he tum kai ding pai bang sia chi le Krista se pai te pen a ha hi satan so apol sa ahin tu ha May habula pa ni at least 2 weeks county very case of hila kasam na tam ikan ni kang kasat na nun yamin zo ang dong zin answer ka pepon tu ni answer ka pepon nun yamin county very ang dong George da Muhammad ti zo asa pe na ki na opposite aki mo ta sa na da Muhammad ti zo ken ka na me ka ni ay ma gaw ka na bang sia chile hagawa hi kadam mo na hi macha da hi bon hagawa hagaw mang thang te ka ki tu hi hagaw mang thang te setan thang a open ka te kalado so mi cha hagaw ka sa ma ni patin lo bi ni ka say evangelist bin ni nang na sayin nur min zo na sayin mun khara patin tu say ni chi pa le hagaw kilo ho chu kan na sai ni na ikan masayin hagaw kilo te chu akimol the lo changba pathian tu iken changa pathian tu pe lu lim pian thana le je uto mo
banga ken zo hi pathian lo pil ti nga hi o mi hagaw mang thangte bangzai khat ku kawathum bi changa hi keilama ete asia pen ahagaw setan khang bi changa to setan thang pen ken ka balaso pen pakke ha na pathian ha na chi cho hagaw ki tu hi Krista pathian kal sa te pe hagaw mang thang ding pe ikitu umaya to pen hi tauna ka bang ziu vin pathian lo pil ding to chen among som tauna hi angai chen ne ziu vin chi chon ka ta ho le tun class Sunday council hum paguvin aping tha hon tai pathian ka thang bai haleluya kan so na ka thang hon tai pathian lo pil ding ka segin ta sa bang ka dang me hagaw bang e pe ka mu ze ka unu ne me hagaw mi ze hagaw ang na mo hi haleluya Usai tu ni ka genu chubang e chile Krista sa khali na hagaw mang thang ding te to so siam ding ta pium na ai hagaw mang thang ding te iyang isan isu in sunga e hobung sunga ti vek sunga ta pium na ai I bol de mu hi ai wangin kema I masa hak na kani ai pathin sunga pathin lo pina dinga pathin ama ta san buai palle pathin in bu se nang le ke zo ki la sa khat hi ngai lu hi ya tu pon na se ngai lu na di ta ne de pen ka na cha ne ve ti a chi le no hon so na ngai lu ho na ta te ne ni so te chi lai mo na council of zon so la a pin tha le pathin na chu alu lai ti chu munda ga evangelism pathin pu se ngai lu so nei so nang ma het na ta la so na bo zo le sa cha khat ni ta chu me Musai pathian tu pathian tilbol ti nai kata to mi chi ka genu de valin ujang ni hila khat na zakhan nei de boy ke hello ti ka izaki ke dem ka ginta I have decided to follow Jesus na zakhan nei boy yes ho pawin jesu nung zui dingin ka ki panta kino lo ding kya lo ding mo thalo pawin ka hello zemi ko pang genin hila hi khoya hong ke pane chu le hi India North East para hi kumza le somna paisa hi Garo mi ka Garo Hills Meghalaya mo bulaya hi Meghalaya nai lo Assam le kichia putenga hi mi khat hi nokseng kichipa hi Wells Revival para na pian ha hema ako pia Wells Revival na pian ai Achile ama hi pathian hu hingna na chanin atan phenin hi bang chechile amo phe ni dang la ya head hunters mo alu kitan te tribal te hi kum za so na paisa a village a house put a go of it namin chita san na chu u a kum sam ni paisa mi hing khat na ta sanin chichu em ko wa dinga ita san na ki bang lawin na ta san na pen sumangtan pai khatan ativin atate ni to azij apuyuven atate gel atharuven athat zowin aman bangagene ken jesu nu kazwen zuita ki no sing ki no dina chi to achin aziyat hat ki ruhin aziyat zowin zong aman jesu la ayenin kanyan tanga pai di hizong den ka pai thu di achi tua chin kamaya cross oma kanung lama hi khovela hi chi tua chin hi a house of points of Amazon ahin ko abon na tanta achile a house of point hi chi loma azi atate he la ama hinna na sanzo illawa mi khan azui pen ko ye ya chin akan chiat ta hin to chin aman pen thanang nei ta tua chin aman pen thanang nei pen a khopum piang piang ta revival of it abutung to chen hi athugen alas wa asi hi ko na thugen hi to ne na ilasa jesu nung kazuidina kinon kagin tag hi som le ka kinon sining chap alaswani hallelujah patien me to ne na gin tanga hintenga jesu nung na suai som le khovel na dunga jesu christ ba ya na ko ya pathian ta ta salle pathian in dom sang ni ngai hallelujah pathian ta thang ba izakai bot hi pathian uje he mi tam ti ten alung tam wa o kheng lam nang na uje hi sadu sindar singh
Kini hilahi atuhi ang atunan bola tua chen 1957 komedi hubung la azu anak ko. Patien lo binatang mo. Usia in enzo cross it wana po miten izalin tayo hella izal zongle patien lo binatata so imo parole converti lima sangai sang lo so. Patien ni amasa penai ko janga in ko himuam in ko control patien ni janga adoptan patien ama umelokta achile vana itan dinin ekile adop kita ni patien lo binatang hella Usia itu ni nangin patien natasan na pacu itsana tenadin ko na magita nakibeta angaye Usia ni ehohi tau na angkal sakit tunda gal sate hubin tunda igal sana hohi waktu bagin kaliswan hoy cihine kang gemina Usia ni tau na kanina ikit ela katong saliman Usia tau na katong naiim Itau hat lehi 4 times chili itau ziwe chichu chili la chu ipi biham chipa sang seli Uteng la hoi ku pena itau mun boy chi ingeni chili hin khat hui le adoration ke sapa wa hin chichu ken explain katin patien thangwa na itau chu adoration ke ani na hi intercessions patien koma mi khara dinga na tau bi chu intercession ke chi petition chipa le patien nge koma nget anyan higin asking God for what we need and then alina chu thanksgiving kipa tu sena chikan hila chu hoi penin namang mun pi mom sa chi no nakigel yawa mahin ahin mi patien ti tau pha le hi chi thumin akihen kilen patien tau na sang dan zo hi khat kui le yes again khat kui le no again khat ku ben ile wait ngai ta din ani tun jang ye hon gam ten gam in tau vi ni gama den tau ta hi wi ke ma ke nai chi wait ani hallelujah wait ang chi ai ai ma nga an khen khat chu yes chi le evangelist pi hon khat sa pi hon na tau pi pa le adam amuna adam chu yes atau pi sa a khen khat chu no wa ti ki no iti pa le hi tau no asan ai mo ga ding a aphat no le no ti Jadi tu ni kita nak zong sebi kategori yang ni yet, yet kena ngai Christian kan, macam hagawa hinna di pa ini, jiwa zong yet tim long le, pati ko ma zong kilo, ino kilo le setan yang panalak thei jiwa kan sinu main. Jadi tu ni amma sepen yet dia mukat curi le, pati ni dudung ni dia angvin ahe, alau pin. Nanamu nagalu kang zokpi zen ki pahin na ka on na za zen ki pau na ti chi o za chu thildang da kang ko we ti June 18 2023 patien tu pon na se thildang da kang ko ven ka on ka zan na za ti po ven tu ngai lu na achai na ding pera ni ngai lu na kang ko he hallelujah tu nin ha ngai lu na zala o him bangkat o ahim verita achile e honi ta sana zala ikine pidu bage chile van tu ga ikine pide chi vana ikine nawi athu pida lo pida la in sawi yetim pe ove la ipi kiseham chile ahoina gen seng lo gamchu ni tum ngelo zai ko pida chi sa ke ahoina gen seng lo gamchu Wo kigen siang solo kama itong nilay. Ahin la melmapan anok na a flavor pa so ahin ito. Setantin anok na patin van ganto anok na pa so ahin. Ahin ba nga amo pen hagawa ton senita siya pa amo ngam ngay dam sang talong din. Usya he eho pen ta sa ton seni siya pa ngay dam sang te siya pa tuni ko na setantin ilu telok na ding kaya panalangin. Ay mama nang leke Krista sepaile setanten ike tono ya itu pawa ganso na itang yo hallelujah nang leke ganso na itang pelongso patin mo nga ganso na itang yo Jesus Nazareth Jesus Christ na ganso na itang yo Usia itu
huli ni ho vel til ke chang ni hui len dan ke chang ni hun nu mo ni ta ye le pathian zong ngai lu nai at chai da chi ko a to vel nai at chai da e wa di at chai nai tai chi tu po ni na se chi zong 18 year ai mal hidden a miss ka le va mi ham sa pe ni khang chi a zo mo u zai ni tu ni tung nei lo zayon ho pi ting in sanyo ilung kil pen azia chu hidden a a Christian den asam ta de in da de mu ne Sipale isa zo pala ken taw na di ay ka din say ka din sipale taw kiti tun lang lang bay kon nitung ngayon sa yung kupitus na sa atin. Ngayon sa'yo kopi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Poi la sau poi yo again la ngai mo hitai ban ko pino undam te lung dei ke yen na ma ngai mo hitai tu le honi nang le ke som ki pan pa we chilai mo na su ingai lu ho hang san ta ikai lu the na ding le atun the na ding ta we lan sa ho zo se na sai pa ta poi nang la ke som ki pan pa hitai asi tu itu ngai alau pipe se atua zo sei zo no ka mai tai Chính cho thona he pa pathin ahin pe dita nang chong chong ke chong chong ilung dio hita po ingai mo leya I ho ilung se ho atung the na ding tao ka asi chu ka sei bagi ka cha ho tom se oh nan se ta po de Krista se pai tawin kal suanin pat la tha ji tao din bakai ke som nei sang chen tao din khal la ka ki tao pi ta te tu ni lem chang mo min tao te ken tao sai nai sang nge Lung sian tu ma tu ma sian dak pa tian di ka ka hit hallelujah oh God kapitol sa mga oh lu kai te dak pa ka hit
siya ng patindi, nag-inebe. Pero, nag-inagate, nag-inagate siya. Ngunit, siya man ay magpapayag ko kayo pa. Pan, kung bipon mo kayo siya pa, sumalong ko. Nangin ko ani nga punwang, tanahin ko isahin po. Ikaw sa ilaw ako, kung bipon mo makalumde, kain ka nga ite pagpa-lekong-lekong. Nagitahin ko ngayon po, ay hindi rin kain subject mo. Kain ka nga ite tapan, kung bipon mo malekong din ka kismataway. Eh po, liya kikina, pana sa kikibigyan siya ka nga ito po ka na suyo. Nakakapala, lulaw ni ka na, piyong nalayan po. Talungahin na nang sa kote sa hingsangin lang. Nakakapala, pinatap na ibig kang puy mo. Nakipana, naktikay, hindi na niyo pinaginipan, pinigay ko pa. Kung ano nga, kung napinakol na, lukday tikip na mo. Anong na, kinsego mo na pa, nagit mo. Kung hindi nga nang mga hikawi pa. Kung din kahit siya na siya yung halin na nagulog ko kayo doon pa. Ay siya nilo na din sa pa. Alum na mga kote hong sani yun sa kayo pa. Kabot sa kayo makoy madala umlawa. Kanapong piyo na ko makauntong tayo na din. Nangin kalmihing lungsip siya pa. Dapat nangin nahansip ni kayo tumepa. Law pinapatay na hitang tatsin. Tengen kiyan balak lengay naman. Kagyan ka, nasundig mo sa tatsin na Sir Jesus Christ siya na ko kagyan. Ipawin. Panya, at may na-11. Mapana, ano ang tipan, kimagto na lain yun. Doon yun din. Kung to akong tumnaan itangin, hindi na yung painawa sa akin. Hilahi, pati daw pinatang, pisang imo ba? Doon ikaw, sa kimudo ba? Kimandok tayo sa kimutsang zong. Lamdang zong isanon siwa, ikipatawi. Hallelujah! Ikipatawi mo. Asya, pinito bang tinamdang pati daw pinahi, huwin siwa kimunawi. Kasi sinahi po, ato di ka gitutak ka sa ihina. Kung siya huwin sumang dito bang patinlaw pinakimuta po. At sinaslat sa teni, hipatinit ka lumatay at iipise hidem. Amon hi, kal sila, agaw magtangaman so. Kal kanahi atangpia, at atong pinakasimzong eh, miso mahapan, agaw magtangaman kiyaw. Patinitin kipalong din. Na, huwin sumang patin. Agaw magtangkiman na hitang nonomen. Kasi si dahil po ang kapunan siya kasi kagiyan sa napatid na inamin. Hawin so nga hi, patid po sa nga hi, tiltang pigyan siya. Patidin kakita ay ati na mo hi. Ay bangi hindi ka pa sa nito. Hagaw kilaw tele. Muti lang sa dekichet na. Kigot na mo na hi. Hallelujah. Bigay mo na so alewin lang. Aliyan izong na hagaw kilaw te. Kigot na mo kihang na mo. Hagaw may akihang na mo na hi. Usiyan hagaw kilaw te zong akichat na mo na hi. Hallelujah. Akit ka pa mo pa. Itsilay mo na na ikaw hi. Unayan pati ka pa mo pa. Usiyan ito ni pati na italay mo. Email madi tao ihenay po. Email madi tao FSC bumbum sang sone ni IC le. Akiche. Lang nate tuning nate vai home nate le. Suma hagaw gilaw kichi po ni email madi tao. Mihi po email mau. Email mau hagaw gilaw se po hi. Tunya na Krista se pa ni le. Email mau hetcher na ye. Krista sa paihiyuhin at saan dyan hindi kay kalungtong nakatsoy nila. Lubang ay tanda na ilibay sa kahesya. Ay ba kay kalungtong nakatma? Matso, Krista sa paihalihi isa paihalin, isa paichan katso, kikakapsing kidawdaw kitatatsin so, ipibola kinayma. No, isa paihina. Isa pa, Krista sa paihina, ay kikato.
Isipay dyan piti at ikinong-dong super. Doon yung email matita, hinay mo may katiso. Email matita, doon yung hagaw kilaw ko. Hagaw kilaw ang siho sa email matita. Zadi Dr. Gihegin so again ang inspiration mama ka aman mi vetdakat sung ka nei pois as ito bangzieng chen aman abel ma ki hetso kenzo mi vetdakat nei po ay mga ka vetdat so abibiham ma chele achunga ki che pa chu ka dong chu hagaw kilaw ina control pa chu chi pa chu i dong lim chu tu ni na ama ta sa pa i dong lim lo hagaw kilaw pa chu except na langa de thune na de vai ho da de chipe pa chu idong di wahi hallelujah chi chu idong so the na de ipi ga ya chi Jesus Christ hagaw de zat ina kai ai ma mi mi da ki do zo lo de ga hi patin ga ban mu kim pa chu ila wa idong le Jesus mi na idong le da ga so na chu itak de hallelujah to ni rin pa ine na lai iti ma sang sia piang suwa zong ki hian lo hi mi zo el bai zong ki hian lo hi iti ma sang sia iti nu mi fu no i ku zong tan le i mi zong zo the hu zia i pa in life pa ne la de chi kan hian ne ban aizol hi aizol concerns today pasal sapot ka ni ama hi concern last stage na last stage dam zo lo de kai ay la tamun ma si tamun ma sing ay la tam zo lo din na me kanin avave la sa kanin ave po kadam nge na nung zui ta nge tin ataw na kami ay bangin amma adi nga he aha lai le adop sa lai patira na heta po chisi chun amma hi ahin ko na peita hu hinda ba nga change ahi ba ahin ko na peita tuh na kasi yung jumbihimin pakinig lang patina ding chok tak komedi patina ding intimang chau de gati asi chu ipihami chile pasiana ding anaki manlong le tilzong se khovel lo pinana de la sumle paile tilbang kinna de chiang zo atop chama umjam de ni nai ken ka he amin bang si po kumsom le thumbai paisa ni black carbara bolo de ke ko kana observe me anop sa dalule sumle pa yaw da pang city ipo agi mo ile abilo ba sa nangyatan ke bono me pale ni hote ni chize asumu na pa sa adilo si sana naon na itapo me ayun da pa ayun sa ito ay mangai Pisam chicken say china. But in tell da in kisa to bang thang ding hallelujah. Who's in the days of the foundation to but in a ngai ga tin. But in the foundation da bang le the inside is only the in ko is only machang set ding nei hallelujah. Ai bang to di patin hede ba all le amachal pe miten anui sana achilpi ko ba i bacha agelo mo akhang che khanche ato pe miten amnu asimo the ta pon patin ka thang ba ji ji namin so patin na te le na patin na te le ba patin ane wa ko yo ti nei nei sunga zong na chate gentein hasa zong le chen patin ne hele de ko khale patin na lu lai ang do thong di ngai min sungam ke he patin the in sungla ai wangin patin he lo le sungla pai un song le o ki pa na un lo ni chi ke he ji to nei sunga sungla pai hausa na ri boy patin hausa na pa ki copy the le patin na lung sai le de in sunga khovel patina le se patina cho om sa hi bo we hallelujah ji to nang le ken som tu ni ki ko ni na tel pon patin na telam ai lo le khovel lo pin na te hak chi pa ka ge no di ba ni ku chiang en he Joshua bunsom ni lali chang som la na event Joshua het saw he ke le ke sum ten mang pa na se ni chi decision la la we to be ka sai azia chu ama zo hilam kai anwa zuitian hi pat hong dang dang zo
ahong di bikisang ay bang ama ating det na itulitan ni ka inspiration ka hi kaloy le ka khadwal den zule sami khatin ning khovel no pang zong le ken wang pathing ka te ni je ka na te mai tu ni no zong hi na set na la pat wa hi zong le zule sa pam na niang na zong le pathin te ron online na vede hi zong le khoi ma na zong le pathin te ron pathin mo pi ni min wai nung pe nam ker te zong hi pathin dong sam pe la Joseph zong hi au nau ten hi an wai nung pe la ko khwa hiang me ai lang en amma to pathin na ki khen po hallelujah pathin to ki khen lo zen hasan na di lo ta zong zen lu na hi amma mo na hi lo wa zen lu na hi ai lang en zen la zong le hasan na to zong le pathin to ki khen po oh pathin to ki khen lo zen pathin na dom sam tai au da sangam te chau hi lo wa ami pi te ami chan pi te zo sia de zo hu hing nai na chang ta ta salam ma ka se pathin na chang ta me hu sia na hin khwa wa tu ne huna he ate christian te pen ga din kim ke lo krikin jo khat ta san khai hi ma ga i mi na ge cha i mu i ta sa he ga ki mu lo in nan zo i ke thao na hi ka chi min na ko ba nang mi la nom chang in no anome nang nom le nom zo me atiam ai lo le chi no ho pa na ka te na ta ve ang ti ham na chi chu na ka pe tu ne na ha ni za bu le song thum la ga tan pathin thu ki zat ki ngai ta pathin in zo hitan cha hin pui ta tu ne na dang i ga pha hi ta Christian ho ta san za ta dia khola chilaya ki khova a thousand hoi e hoi kai suang hu nei ta na ga khu mi te na ne the na hoi tun ve ta mo hai kum alina lin kum som tum som di ai va ga het no mo tu hai ga ho ni mo si jam ai va nga ka te ku te hi kum zum hai cho a kum zum chi cha de fit tum me aga dan ivet zong le ima im la hoi ai wang hai kum khat ni kum som ni som thum ni khat cha song ka hu sia in do ne hone na kum in vai palo hi christian na na nga hin na na ne pe ni na ka pe ni mi te na mu the lo pe ni do ne no he apoi mo pe ni ga suang ni ga pathian ni krista nung zui hi na ga suang na vai ye tha ai ta cha khat pathin zui na amei ke hilo dingin atta ta le ahin pi te dingin tunin palla tha hoi chi kan gen uni warin unjang in zong he tao na da khasam ni ni satan lang ge tekni tao na da khasam ni ni pe not the weakness the weak point I'm strength satan mel ma bahan ching mong mong ahin la tao na chu hilowa til khat agek khat ahom khat nei khwa wa na ahom khat na ki na koi kha so le hutte na ange tek ki dam na husia ni se le so tu de hona he pathin na ho na so o tao na hi na ha pan bu mai atia khol hitte nga i tao na ve aphanai ne in sumwa so na ha tao mai pathin to na ki ka so ge na koi lo liu Asia pen pathin to na ki ka agem na koi lai so bel ma pan panang la ding si phal ono lang down sa di na ngai lu na na nong tok na bel ma pan hi na lu na pu ya aken khate zula ma ngai pu te ken khate sala ma ken khate mobile ken khate nunga tang wala zula sa inok tok na lang pu ya husia to de huna enzo ki hero ngai het na ilu lo na ding Unja, hat kan gero na ya, un kanita ma ki power. Kaloi no hi ang mga. Pathin to ki mo to ale chen. Ipin na bol ma sa pen ne mang chen. Question very tricky question no ngai. Pathin va le le siam mu ma sa mu le chen. Imagine mo ilung gela ata ki mo khile chen ipin na bol de mang. No bol na question na ki do na ken ka do na. Iman sa dang kabol ken ka koi ni ka
Hallelujah. Bangsia ka koi de chile pa he pina katan te sale allo pina le atu pina katan te sale kei ni nga hoi jen ken sing lo kane usan ki pa da yen sing lo kane ka koi ni ka chi ina mo ye chiang pati na lo pi mo ge so pi de mo pati na lo pi ka so pi de mo pa he pa pati mo ka da ka ke lo ni ka koi ni Chile, pa kohona mati kita laupi na Chile, hallelujah. Chile, and in population of Zani Dr. Higgins again in 2011 census lang ngala se tumso se ni kita sai ni chul beta mo. Aplano. Emile som ni na wa som ni Katsong kini zong no may heaven sin aplan nan baka. Si sunrise kan kilwang di. Ina pupigil no gyam o vamo ma din ko ki mambi. Mi gamana yung lazayo laki sa thelo di. Mi na ang thet na lai. Pahop so di di foi. Yele. Unaw pite mo. Ipita ni mo. Tun so ibel batet. Ada yang bonzo Indian government pembagian rupiah. Kau India apa kau kita mesti zombie pembagi rupiah. Nang lekin tilkan dia kan, ihap kiam meja. FIR di purkau di mana lah? Bagi ini, patian pukul lagi bagi ini. Abang dari lu kata, oh akhirnya kan, oh dah sensum. Yan siya tingnan bigyan sa nakasay. Bigyan sa nakasay. Asya sa tulihan ay, iban sa hindi po ve. Iban sa kisote hindi po ve. Ay kailo na sala, kagailo ka sate, feeling ka huge, kalanta pa dodaka. Sa diyan singsing no to, doho kagailo ka sate, feeling ka huge. Hallelujah. Pagailo na itiasak. Keso kacit boy at chon se kae do so te tuve I chon se da o hisaga he baga iluda sakzo so hallelujah he baga iluda asak se na atupida alang tong pa to so alang tong pa asude cita ta chati aga ilude o ani ferno te yuso he pa ida gede hiso le kgen sim so te siniga Ihampat na nila ito pina nung kagyan sa kakipan. Inampok yung kagyan sa akin, oh, ihampak mo ko ba ito ulit. Ipawa niya. Kagyan sa kakipan. Ay mga, oh, ilungkok tayo ang sikit na lang. Ilungkok kita. Ay mga lungkok sa lehe para na hetin. Oh, ataas ang loob lang din. Oh, ataas ang loob din sa lehe para kahinayan sila. Kaya mga kahinayan sila. Oh, kaya siya nagsipak. Babi yan. And Pastor Kangner nagyan na, hepa plani siya mo. Hepa plani. Movie, film shooting to mga hepa plani siya. Huwag la, nang lekay zong hi. Oh, hepa plan la isaw pa siya zong patin katalakay. Kasi hakat sila, tuloy ba namin. Ikaw mong paidingin. Ikaw to si Mazong magtalong din tilkibolo. He pahit na yan along piye, kiyal tayo. Kiyal na yung sejin mo. Kasi ang kinipato, kiyal yun. Ipon yung dig yun. Pati yan minit yung dig pala. Puni, itong pa rin sa ulit ko sa ano yun. Zun tarik som na git niyan, ito na saying, nataasan na dingwa ataasan lohon nei thamubin koi to bang ataasan lohon nei thamubin nagelu hagaw chu ka hipoy keima na chungwa ngai lut na ako jingpa na pathelu ka hipowe hallelujah nei thamubin nei pathelu vin natta nang nagelu hagaw chu ka hipoy ngai lut na pathelu ka hipowe Hallelujah. Buzian patian hingai luna iwing dari. Tu ni ilung simon ko ko. Ya,
ase gini mi ko izo no na china na tip na wa na ki so ke ya dinga ki ta wa ni che ko izo le no minewa minge pe na se na ngel pa o so ke alu sim ko ke ho ma ke ang bet le ken ka mang cha ji ni che ji ji chu ilu sim ko ho yo i ma cha i bo thi po ve mi India dinga zo i ma cha i po ve mấy cái tiền thì mình dùng im mà trái bộ về, em hỏi rồi em hỏi dùng cái song cái điều im mà trái bộ, ai vào cái song bị điều cho hình sinh hạt trong đúng cái tiền này, còn là lấy xem bài cái song bị điều này, tôi điều năng lực cái chuyện nào bên bát thiên này các kỳ đại, là lúc sinh quật hồn là cái này bên cái mong trái này, cái gì đi bộ, June tarik song là kịp theo 2023 bát thiên là gì? Sisi contoh ni nang leken inam pimpian ibu ima campur mitia galso nai nei ni mit singudin kan tune akan sedir sepatnya tau nai nei dia tau nai nei san pale tu dia dengan program macam ni ba mit singudin tu dia kigel pau na ima cahi lokta ima ki song ni nang nei pove eh ba iki song de hit khat po se pe chu alaya chilaya hin ki pong pa hin sing hat sunu pathen mo van le siam to pathen zanian sim seng lo le seraphim ten phat sia ava choi pathen chu iki song de ni tin na ki song pe ngai po inei na isum le pai ok sanang inam ki tung po te ni e ban in chin na zong ki tung lo ding i hau na so ina mo kitong ding long ding min tri bao ai na mo kitong ding ding tao na mo ai na mo kitong ding hallelujah sila ya itau hi atu pida alo pida hi hagao ki lo ten zo amu vin igam sung wa zo hagao ki lo ten zo patin tu hat wa tai chi min hallelujah patin na wa e asi chu patin ni ding sing patin ni ton so na dang lam ge lo pathen ai chin chu pathen in make ti un tao ho mo ven tin pathen thu ni te hi vin pathen lung sai na so a khen do la so a khen to te hi vin amen do ni tani dim de un tin pathen be un tin e ma chi na ke na ponte e na mu tu ni na hagao me chi ko hi e nam chau hi lo khoven pum pi salva thi na pathen ang pe hi ta Chilang pia tu zon hiuvin, icha ni zon hiuvang ke hepoi, nang leken hepoi, hingsin hachun nung patien he. Dun zong April 9 ni kap pate na ke man tu tang tapong enti pa patien he. Asyik chu ningkum December he, patien tau khat katu tang leji. Nizam le git 108 days patien tu tangin. April 9 itu tang tapong e kagay lu katsak e ni katil hallelujah patina hu lending eta he pana humil phal de sole ama barangay lu tale patina ba humdi tahin ya kapran so humda lokti pathen bong sem ding ise pathin ka thang ba e don he pan agay lu nas awoz ge sanung tang tun so ge ni som li ma le e pa o isano nam dan ten pakai nei vilun chin tao som le ka vil lo hita Ehova hepa ka hingai ta ve nei vilun de chele hepa hu vil ding ani ai vang en eho la maso I bo de so ka na lai cho so di bon so no ba ve pa ka chin po ve ko mo ha ta ka bon so po ve che tao ni asi chu pathin tan te lo ai I mi ngi na I ma cha po Sisi chun pathin ozo izat he de zo kitao de asi chu I madanga kisoni pove pathin bawa kisong dam te kita se pathin ka thang ba e dul hagawa hi hu hi na ine bule pathin ni hi leya ide mo zo hi mi pet kalo ka pe ni ti ati pa pathin leya na ngai chao zo ke man pe khap ka boy ke pe khap ka hi pe khap ka sapoeti van kan skangai no kan saten leise tu pingen zong le keman
kapit hingi tingin. Ahin la, yan pan, ade ka chibin. Vana, hindalay po ang minute. Jijin hagaw galisat mo bin. Hagaw galisat na sa tunyon, pangdet si Buddha, jihikan patien binakang det nahin. Tunay, ilungsin ko, siya hong liw. Tiyan lang nga, pang magyan lang. Patien na, kingew sa pumin itaw din liw. Itaw na po yung sa ikatin, si pala ilan sang bang tao ito. Tao tayo na sa kitan po din. Akat nahin. Pagka, ulit, iwan sa kalipope, hindi ngayon na itong pizin ko pa ito sa ito. Ipizem sila patinin, ay ngayon na anong pipese. Siya zong long, suda zong long, ay patin ngayon na. Mitson sa te hilvin, milung hote, milung tate, tumanglaw te hilvin. Ay ba nga, kutsit sa nga patin ngayon na asang zoy, patin ko makipato sa ito. Patinin, igalo ang zopi din sa kipahin. Kao na sa siyang kipawin na ati. Doon hunin ako isak ko. Ihet siyang tinilin sa tao kinutin. At dahil pa naifil kinutin tao. Kahit na ito pa nang naulog ano. Kahit ko makasay. Ano o kasamuve kang naifil ha, mitsin tao din. Patin ko ma, ganyan patin. At tao na samsing pat, tao na samsing patin. Ingsin asunong patin. Alpha le omega patin. Ang ngayon at sa ate, nuri hura i-request ulit patin ito ang sante ni kataksan. Si Sucho ilungsit mo, pibay tao nito, nilang tsapang tao ito, kaya tao tayo na itong voltage.
yung senale, siya. Naging na ngayon sa akin, naging siya. Nahuli na ko, niliha, wali asin, kung naman, nagman dapat pilitin kau hati salib sila puede ser kapatid din takay din aku kan waktu kayak itu deh pak tahun nanti itu pila lebih pak nak tumpil pak dan pak kapas oh tu mga kalawang kopi na yung di ko sa pak daging nalay na ng sakit naging kanang kama sa pa kapoy na diya sa usasang nang manahing sutok din siya yung waktu kayo tuloy pa gentay nam lempay kayo binte ating ibang may sisang lempa oh nang ating kalulpe pa ipae nangayon ka sa atin nagsit pa para sa pa katsating alopie nagkanong tuwing ay hindi pa nang maukas sa loob siya katomaw pa nang makahingay tabi nalungahin pa nagwanig felkinig ang kahigtubi pa natsate o kaya po ulit ang 5 huwag ka magnim ng napansya ngayon nakakawa na hingop ko ba o Vantil Diaz ang man naman na hingpia Michael Vantil ang pia Serong Vantil Diaz ang nahingpia sa isang konto kayo tuloy pa ay naite sa usan ng sali ibawe pa naging pa hakawa ng man lalunghili pero takit sa kahing tume pa na sa atin kahing naitawe pa katong dati ng maging sansari kahing yedi o nang matong na sansin hinsin patien nang mapatien dita kahing naisip na gulwag kahing tuloy pa nuni kong kiman na nailaw so nga kaham-ham pala ng mantulay ngay naman o naiso nga tengkaten ite kang gitahate naging hingwal so hingwal so man zili ko zong lepa ng man o tao natin kang sudzong badap na naisip natin piya yung puikop kita chin iteng ten Nazareth Jesu Christ min sang kong kangehi